Kashnong Sakri gabadan hagathan Narpo is Giant Hills District. Kadai Kashnong gabakinong Shongshnong Kimpachim Don Kerteng Setia Hagakana Samari Nega Census Jangari India. Kadai Kashnong gabom Kim Jio Yagi Jingmentoy Gibanakaliang Kasorkar Dai Gatanat CSR Jang Company Star Cement Lumshnong Kabajukashan Radba Iginong Shongshnong Hakilat Yo Jingerap But yo jingmentoy ki bahak liang baper. Tementa gasngi jangka pratarik uyayong arhajar arpesan ki he sorkar ki bana ki spotli ki tanat baper kentobu ADC ka East Giant Hills District uba jiwarjri lambat ki nong trai ki bana katanat CSR jangka company star cement lumshnong ki lahyar shakatai gashnong sakri bat ki tanat sorkar ki la aye ki jing penchai ki nong shongshnong bat lasngotu ba ki tanat sorkar ki nam eno ya gashnong sakri bat kilong lakloy ban ai ki jingyarap ban penyo ki nugi lat jingyarap ni ki jingmentoy kum ki judge scheme ki bawan naka sarkar nagaliang uba warjri ulai ka jing khuble ka company star cement kabalathe ki jingyarap ki baratba ya ki nong shongshnong jongkashnong sakri haga bayadai bat ka jing penyo ya ka boarding de ki solar energy ki surok ki lenti ki sinkin bat ki we ki lat jingyarap Nagaliang wahesh nong jangkas nong sakri uba anil de strong pair but uske trish nong uba ena sundor kila aga jing kuble sngongo yau ADC uba jiwadri but ya baro ki he sarkar ki banaga East Giant Hills District ki balawan ban hiar sheshnong ban pet ban chingo ya kashnong gathau ki bala kularu ban yarap hakilat yo jing mentoy ki bayo naga sarkar ki balong ke jingker khu ki paitba nong shongshnong kumjuru kita ki nong yalam jangkas Kila ai ka jing khuble sngongo ya ka tanat CSR jang company star cement kapala the bon ki jingyara ya ki pat ba nong shongshnong mentaha kani benta ka ban ningkong ngin snap ya ka jingkren now ADC uba jiwajri bat kum juru naki he ki bawan ka tanat ka koit ka khia bala kren bat panchai now Dr. N Pillai uba de medical officer jang lomshnong PHC uba arisen khar uba de DPM jang ka NHM is Giant Hills District but kum juru now block development officer jang lomshnong CNRD block uba M Kandat na ikong bornali kharlukhi iba lami khmat naka CSR star cement pin le naga liang yong health department yong activity em ongi ni ga katte em ni ga ongi ga NCD program ma ka non communicable disease screening program katte bun sin kat ni ka perthayong i jan yo iwa bun gi bro kat ni yo kejut sitom gim to ong dagi gi knyang dagi bakteria dagi virus gitu yo te yo gi bro te cai kejut tangwa those are curable mod dang ye treatment ni gitu nong tanggo mado yo society ga chnong yong i katte ongi ni non communicable disease gitu gi kejut mye bino wi bro chu wi bro example kam kejut BP i ongin ang kejut BP kejut sini dan nagaliang department yong i te katte man ye gi bro gi wada palat gi wa lip house nem te jrong di le ba yu screen jan tip naliang pinong chong kamu marang bat senang ma jan so yo pi upoi gini kinong kre yang ina po sub center snapur nang poi be gini le screening ginang tengah le karpad ap we awel pi gini ke service wato am ba gini ki ye pi lai pun po snapur sub center de em gi kong no song ego screen pi request pi ma at least sin si benai poi po sub center le ni po PHC le te awel ye te ke service ta plus ye gitu gi wada de chem de em gi ke kejut ma de sedang pi di dewai tip di dewai pi po sub center na mana po PHC nama ka we request ye pi to man de sedang pi di dewai ham penemlin ka ketuga habit lani ga jing melin wa ong to si ibun sin de jo man gi bro yithit dawai na pharmacy nang hanga ka personally jing cham yong ngal gi bro ngaw sedang dawai sini nama dawai BP nama te ong de batai ba de council ba to si sin si banai hapoi pi yo le screening yo test pi yo tip sub o batai pi kam nu di dawai pen he ga dawai nama pengkian nama kam tu tang bun sin na ki ya lai gi pharmacy le dam gu di dawai dagi arbanai le banai kam tu te mandas nya gu tom di gi te poi biang gi chenga ne pha man kam tu man poi man dam gu di dawai kam tu poi pi chenga kam tu jinjar pi hab di dawai bun jat pi saja pi pun ni pi ne pha hajing imang ite kam tin ang yi hu kwa di dawai na am te jingman te karpat ap wa wel pi gi service lung ba ni ong gi NCD program ma Giga scheme ong giga CMSMS mah ka full form ka chief motherhood ka chief minister safe motherhood scheme lengba ka scheme kami gi man be na do sedang ge armet hadu okagi aging rap ka sarkar mentur lai check up pi thit pi gi dawai em gini gi test gitu duk pi le say katte warok ate le ba yu penyo ba ka service apo
hospital sarkar mau let piu so tang plus le em gi uduk piu let private le lengba ka te scheme ye pi manda de piu le gitias gi woro ye piu wan hapo PHC yong submit ki bill gitu ni ki te claim man ga poisa te ko wi ka main demot kam ongi yang numhat mentak ni ka wa investigation wa em kam ba por armet ongi le ultrasound ma kat te bitit hapo PHC yong ka machine em hi tang wa em doktor i wa operate i ka ye ka te ka machine te to ni por ko nongkong ingu yublai wode eu i kani kamariang ka rang mo wode ye piwan ni kamtam kublej bun pisar wode ye piwan jungo i ni ke chnong ko khen ge yong i wa am chkandong te naliang yonga kam ka asha moi pertu yonga ta husanap dang ka war ye kani ke chnong ko em hini ko pat ye ko ikhia yong kani ke chnong ko em hini mot open wa yu yerap ud jing em kam hado ki do wa ki deshin ma te kayi kewi jing doa yong ai ni por mot kam doa na liang iluti singken na liang yong ve chnong te ka jing na liang yong kam ka asha kham tam ya ki manbe ki wa armet mot ha ki de yu pi kam chi ini like surok na do ki benai Disember January February te ne te daw te ha ki benai wan hi benai layur uyu chem jing ki manbe ki wa armet menatok benayu khagi em ki porwan hi wa i le nga penchlur ki wa ulai kha hospital na liang yonga kam ka asha penchlur ki ulai kha ki hospital tangwa na liang galuti sengken wan hi i dai le chitom wan ni mut kadang ye bori mut yara pat ba mo la di ye tangwa siau si wato mut em wan ki man bele ki wa kha ha chitin luti ne te daw ni dawum biang galuti ke sengken te jing kerpat yonga ni piki bor ke distrik te nadi yu kadwi wala mut penbiang i haliang kaluti sken knang wa gini giman bele uchlur ki yu kha khon hospital but yu uchlur ki le ulai inject ya ki khon giong ki te kawi wan hi mut kamodi yu bi i hini le kate da man meeting hini ma myo community holi te ko seu si ong wata myo community holi myo sa klem da man hini ha prang yung mene te blai lo ma phi i te ni te daw mo te idowa ya ka community hall dui tek ten naliang yonga ko play chipon don ka scheme na kaliang sarkar baki ong ka transit home kum kini ki long kami ki bajingai na ki jaka sumar ha kapor bayo khlung ka don ka scheme transit home ka ba phila ban avail ya ka ki ba phila ban na kaliang ki self help group ki ba don na ka sinong yong phila ban set up ki transit home hajan yong ka tu ka PHC ka badon khanang ba kilong kami dala day ka tu ka por ba phin kha klung pila ban aveli ka tu ka service lengba ki transit home ki bangi ail naka CM care mo kadai nak CM care CM SMS yes safe motherhood scheme bangi ong te ngin persyang ban explore ya ka CM SMS scheme te sibet nakaliang ka health kin sa batay nakabanta ka jingtip ka jong phi na banta ka jing mentoy jong ki ngilayo sngo ka jing trend ro nakaliang yong ka star cement ngisngo ban ai khublei ya ka star cement ka balale bun ki development initiative ko kanai ka snong bat ngadang ngakarpat eki ba pinang ya snok tilang ba ka district administration bingila ban le ai khambun shu na ka banta kanai ka snong ngilayo i sisa ki jing sadin hagi babun ki liang Ningkong nga ai khublei ya ka office jongka district rural development agency kumjo ru ya sarwarjri ibalong ADC jongka east Gentia Hills ba kila khotsngo bhayangi banwan shakani ka meeting manidon rangkat lang mantagasngi kumjo ru nga ai khublei ya i heshnong secretary kidkhot member but kiwe de te ngi naga liang jongka CSR department jongka star cement ngila ju persyang ban yatre ban penkiu haka imlang sa alang jongka shnong sakri tong seng batlum tong seng te kumba fio iru kani ka surok ka balong hnriu 0.5 km sakri anlum tong seng ka balong ling road fio i hi pra banai kalong ka bajinja namanta ki pajba ban yad banieng te ngila penshna yakini ki surok khnang ba kinso ki pajba hakalit kawan ka jongki ba ladadon kino ki emergency ru te haka jo kapor hakaliang ka pule puthi ru ngila ju yarap bat persyang ye ki khna ki local students ban yo admission hangte hapo star public school bat kumjo ru ngila ai ya ki school bus kita mut kilong ki
free bakin yo admission kumjoru yaki bus te hakaliang ka kwat ka khia ro ka star cement ka jusim khia bha hakaliang ka kwat ka khia te hakipor bal adep ila ju ai yaki medical camps kumjoru ngeju ya le lang bat ki doctor na po PHC lum shnang but yaki medicines ru ngeju ai klem da shim shiting ka ru na ki pat ba te away ru haka liang ka rural development nalor kita ka surak ngila shnaru ngila pen yang ru yaki solar street light khat light li ki solar street light but kumjo ru yaki household solar light pukndai tli ki household solar ngila pen haman laki yang namar kumba fitip ka shnong sakri hi kalong ka shnong ka ba kimpat yo ya ka boarding lan ya ka electricity te ngi nakaliang jongi kat bangila ni persyang kat bangila ban le ban pendap ban penbiang ya ka shnong tenga jikman Iba ta yen lu yo ong ba snyo ba jederu batai ta jing snyo kuman yonga kam skatri chnong kam ha chnong ba nganga jan boro I kam ki pa nong song chnong le yem heni snyo ba ji ba kata ka sur ko mi ka sur jong ka jimaya I kam ki chnong ba sa den ha ka ni ka chnong sakri ma ta yuluti masta nabi bo yu nam poe sopot bo yo ka buram bo yaman la kam ki pala chnong kam ki chnong ba sabit ni yo buram gi bat yo gi skim per ile yuliti masta nabi na yo ai ye ki skim go per ni ba te hanya por yo ong ye pi ro kam gi ha I sar gi am lang hani wakil skim per kan beje wala da pen yo chwai ithan ni ba te ane lai wo chet te betel am star simat pen chekna ni ala po yo menel on yo star simal okuman ba ni to I we ne ba te ne lai le ya star siman minta yo men yang ngaram te am to tang le yung menele wat sai gini ki yung am hani baro di yung am hi khon yang chnong da pen yo gini ka solar light ta sio kuman ela ya ka CSR wo da pen yo ka kam gani ka ku buk sari ti ma ta ku ble sibun I pi baro kam ki wan wa kam wan pi disuk di keman Human Development Leadership Program ong iwa jingmut yung gini wa to wa identify no yagi issue yung gitu gi man yung ong gitu gi vulnerable household gitu gi man yung kam gi high risk pregnancy mo ha man bay em hi gitu ong gi high risk pregnancy namut gitu gi man bay wa cham chutom ha ukhaw pun temut kam gitu mut pen chlori wa kat ba yewala gini gi nongkre yung gi health department kam ki asya yung gini gi social welfare kam ICDS pen chlori ya gitu gi man bay wa cham jing kham tam la kan nu kam nu mut san chpau singi chpau khagi chwa date of delivery gi u laisa no gi chani gi transit home wa u le no gi daga niga u khan ok hospital ong gi institutional delivery mhau kan tat gi na bha TBE lada mjing e man beim to do man be chemjing e andre ya tu khon bang khagi le chemjing e temut artili gi jing im em gi hema te sobha phikam gi nong chnong wada sen watip wada juwan chagi office per wada em kataga jing mut jing berkat wada em kataga idea sang phao pen sang tu no em gitu gi bruna imo wa em hejingat bet tem tip ban pham em mtong em che gi ne hanre wada che gi tang wa hejing cha yalam bakla gi sang thu gi ta sang pha gitu gi wam em kataga jing mut ukha hospital sang pha kha hospital khnang yo like no kata jing imung phina ga jing ma to wa ga CM assure nailing yo honorable chief minister ong ile dapat seluruh watak wa yo piman lah kepor sipor kedua yang suruh bedua orang kuai memang stable go ma tenaling yang government le mud ikum ka district da emi kata district committee district level committee da form gi wa ya usuro tu grade A ongi da bodor gi santusan tengka tu grade B1 da bodor gi supau tengka tu grade mud low grade very low grade tu group grade C1 da bodor gi lipau tengka mud dor man go lebenta em go wasan pusan tengka wasupa wali pau tengka tei ukhnang uyo wi mentoy ya kata scheme CM assure wan hite muda em gini gi aggregators ongi mo wa UC lang bagi ni gi basin wa gini gi IVCS tada em kita gi aggregators telang bagi te yipu benda bertuj yipu ai bertuj khnang uyo wi mentoy ya kata CM assure te hito bo kwai wan da bo dor gi wa ukwai kilo chong doru mud lang bagi scheme CM assure yipu yo dispatch powder hi tangwa hito wa kwai TBE wa kwai PE bi dai palat bani temo temper hi te kham tam yo suro TBE wa to kata hir bhau dor yung suro em go dai kharsan tangka em go dai ar phau tangka em go dai li phau tangka yak tu grade A te hito ite sobha phi kam nong chong chnong
jan katu jan dabo na igi officer go wana department per wan hini jan katu kam ngajing pitimid pi da timid hi knang yu kre lang yo wi wanra ya kategori ka par ka thayong pi te hei to ba gani ga HLDP help program de em gani ka RBSK program try em ki waju klam chpang nagi healthcare workers wa kre po snapur subsna ju klam gi chpang ga Rashtriya Bal Swasthya Karyakram gani ka program pai ki na du menenduk kha pras mirta mo em ki jingduna mo khot met yu khna khien khonbo em ki ni ki wa yo kam ki wa em ki mo ki wa ndu dang kha wa man khai ktin em ki wa chut man em ki jingduna na kaliang jat you smart kami te jat case refer ki kam chepo Upolu hospital hapo Chennai ni hapo Guwahati ye ki refer te ki se yo juk smart ni ki em ki tu khna khien em jing chitom hu nu hat uklong snam you smart le ek cases hapo khapras ne mirta nugani ka RBSK program Rashtriya Bal Swasthya Karyakram ketel hap ko hapo ka National Health Mission te segui program le pa ki kiniki ka RKSK program ka Rashtriya Kishore Swasthya Karyakram RKSK program kini le ka program hap po National Health Mission ka maternal child health program kini ka program pa ki kiniki adolescent ni ongki ki kena mo dang apo kat kendis ne merta omba chpaus ne madu kat kendis ne merta kwa ile le tip artip ba man hakini chnong tip dang emmo kini teenage pregnancy ki mo ki hapo prasnem ki wa kha khon mo ile hai man pedunai kini teenage pregnancy le ten penmi ka sarkar ka RKSK program le hayo counsel gi counseling kini ki chpaus ne madu kat kendis ne merta heman ki skor ini skor le try em ba ki nong kai ba dio training deman ki noodle teachers dio training hapo block level we hapo district level le na kaliang ga health department e gi training regarding ni ga RKSK program ya sama te kong asal dang yi ga yarap mobilize ki beneficiary khamtam yi ki we yo kujut different disease ye ba kujut malaria le ka communicable disease kam ga Japanese encephalitis le ka communicable disease te segawi le ki va hap po NCD program le NCD de patau doktor kat te ku ha ni kujut hypertension ki ku BP ki kujut chini le de bon ha kujut chini le ki diabetes cases ke te le hap ko po NCD program te kujut cancer le em ki ni ki oral cancer cervical cancer ki breast cancer kam ki cases ye ba screen hapo sub center hasuna pur sub center screen ki ha ni ga honi wa dangkut